tun tuma chuan physical magic le defense kan zoi to a movement jungle le roaming kan sei le dona a tho dan chang chang kan sei don boka a hlawming ka soi menga heng pathum hi kan lo hriat thiam nan movement atangin tuna kan lo tunang movement a hian chi rang rang oma hero zirin rapid boot heta tang heng ka soi fiam warrior boot hi chu tank te fighter te ten kan mang thina he hian physical defense hi plus 22 pek pialama hian 40 movement speed a pair tin physical defense will go up to 5 with each basic attack receive for an increase of up to 25 points last 3 seconds ditani chu amjia chu I he boot kan nei chuan kan defense kha 22 kan nei mek tani chu 22 kan nei mek chu I physical damage mo mean physical mage ni lo zong ina meron attack a pianga attack kan mai khan plus 5 in apung zera ni defense chu apung zera chu 25 thlain apung theita omje chu 22 plus 25 fani chuan han chu taila 47 47 lai 47 lai ka plus theita ni chumi wang chuan plus 47 defense lai nei the chu second thum atan ni kami big tech ha tough boot omle poi chong lo ka soidan hi pattern dang de poi lo tough boot a chon magic defense a pe 22 ang physical le magic he ana no na tin he chon I reduces time control 30% atita omje chu herit te ang chi te I esmeralda te tin guinevere te nge po an skills an mana mi ava fu a an ma ni skills dang lo khoi cha thei chi ti hian example ka pelo kang no cd ko offer damage bot ka da ti chuanin I first skill Guinevere hi kan chet dan tur chuan a first skill mana piang hian a second skill le a ultimate hi a reduce ani hai tuna hen kam hanga hai 11 le 31 ni mase ava fo khu an ma ni first skill na fu piang khon khu a cdr hi second skill le third skill ulti hi a cdr ati tlem tial tirani khung khu time control kan ti chuni ta ni herit te ang temo second skill le basic mana pianga a time control ne ang chi kha time control an nga lu tuk tur kha 30% in ati tlem sakani he buthian magic shoe on 10% cdr pe maya passive shana nei chong lo arcane boot chuan 15 magical penetration va chhut tlang na magic va chhut tlang na ang chi kha anei ta ni swift boot chu attack speed atan tunga hey akaran na te mmanga te tin natali ang te saran nan ang chi te tangkaya rapid boot chu tlan chakna ni te top maya boot dang zong hian 40 plus a pek line he boot chon 80 plus a pe tun ma don 100 plus thina tuna chon 80 plus a pe to chu I damage eva receive mo eva man chu skills mi eva attack chu emo mi ina anlo attack fu che khan side effect anai ta ni chu side effect chu plus 80 movement speed kha plus 40 movement speed plus 40 movement speed a down sak che chu second nga chunga ta ni tuna hen kan penga kan enchin lokang ti hian atlan chak ta em ni guni ver ku mase skills ka man khan hei side effect an hei te hi 40% lakin ka tlana mase second nga nuwa tlan chak vele mai ta ka side effects ni ta ni ti chuanin atopa chuan demon shum le chu mana boot mana regen mana 30% 30 plus amin regen sak pelama hian and eliminating or of enemy heroes and assist regenerates hero mana by 10% while eliminating minions regen 4% of the heroes mana tita minions kan clear kan last hit hian 4% min regen saka pakhat zela so enemy kan tha amo kan va assist reng hian 10% min lo regen sak bokani ama ina 30 plus min regen pialama hian ti chuan khang hau kha kan boot nei te chu nia tuna tan chuan tun ma khanin boot pakhat om thina assist boot kan ti maya maro chu om talawa hei aya roaming anon da jungle ka sayang jungle hi ti hian lang thina item kan prioritize zona hian ama ro chu jungle kan prioritize hian hei level 3 ni hei lak reng atul ka tilo kai chuan achan eng wange kan ti chuan earlier chuan inform wat kan dua core build te nei wat kan dua heng hi chu jungle tura min pui tu chau an nia wangin heng a passive pack ang te hi core build ina passive min pack ang ai hian athat nabi ka om lo wangin a to ve tho si a level 3 a max ai chuan I level 2 a jungle item chu da mai la hero zirin thena pe chuan level 1 chau angai chumi wang chuan chuti anga kan da mai chuan I jungle min pui pialama khan core build kan nei wat theina turata khan sufficient takin gold kha kan mana apoi mota ni chumi atan jon simple mota dalovin all equipment mota kan da to anga gushon ang chi te
jungle efficient lu tuka jungle thei ang chi mo ang chi ang ha chuan hunters knife hi atok chawani hei hian plus 20 damage attack jungle ho plus 20 damage attack pelama hian engeni anat pelama hian I an mani chang hian 15% extra XP mo level up chakna min petani ti chuan level 2 hi chu ai nang thaveka I 35% damage apethunga ti chuan 15% ni tolovin 25% XP jungle in apethunga tin hemi inei hi chuan I retribution skills khan engeni enemy po a khoitel theito ni jungle chau ni dovin enemy po khoitel theito chu chau chu ni ta ni hei hi chuan in magic power claim chu peve ma se core build nen chong khai khin chi ni lo wangin aman khu han entala heta hen gold 252 mang to hemi tur hian enge ngai khu 684 gold la yang ai tho 684 gold nuwa 1444 gold khu mang phal le don lo lutuk au yom lutuk chumi wang chon khumi 1444 build aya kon 6 level 3 ni to chon 684 man to chon tok lutuk abak chu core item a ilu tong kan thu them mo khalai ka o chu wang chon level 3 a hian imax du suang u star shard emo beast killer emo raptor machine thila lovin curse sword pillar h pillager h x nimble blade engamo ber hi la maila to kani hei physical ta ania hei hi shield ang deuro pe a tha emema hei hi magic ta ni thungani enga poni se heng level 2 zo thoda nang vek thowa khalai khan boina tur om chuang lova I retribution rong kharon thak danglam ve du no ti dani maya eng poni se level 3 up hi ka recommend lo I jungler thapang ai don hei hi to ka jungle thavak lo en tir na I jungle pa lifestyle nei si lo chon jungle khai tha thoi thoi ngai ve wangin I mino se thiamula gushon te chu jungle a khoi zong in a pacifian am anu na hi ati pun le the wangin an mamo lo ni heng hi mase landslot te ang zon earlier lifestyle an nei nga lo wangin hayabusa te ang te an nei nga lo wangin jungle akha an tha thoi thoi angai an nun na an khoi ma khan chumi wang zon heng hi an mamo ve tha alu kart te ang te mo atira tanga lifestyle nei nga lo hawang kha khang khan heng hin mamonga hamaro chu I jungle pa po in na tipung thayang chi enge ni esmeralda kan tiang chi te guinevere kan tiang chi vamp nei thalu tuk item tel lo po vamp nei thang chi khazon he hi la se tok chawani chuan roaming kan soyang alas nan earlier hian tank hian hei kan la thina maro chu karon soi tongin lak rual lo tur he item hi inei chuan in team panga zinga gold nei cheber hna 20 gold plus extra XP extra XP kan ti chu a level up chakna anga kha I secondly dan zela aron pe zela ni ma se double tank in laka in pahnia in lak rol thot chuan earlier gold zathum theu kan ne wangin in gold kha ain ang charchar dona a hniam berom theidon lo wangin plus 20 gold hi a pedon lo chewani chu wang chuan in pahni ni khan engma benefit si lovin level 1 a khan in tang reng the ni poi em ani chu chu wang chuan double tank ani emo he wooden mask rom item hi kan lak don reng chuan pakhat zok in ala masang ngei turani ala masa zok chuan an alak nuwa pakhat zok chuan lala ve lo sela jungle mi athat emo damage dealer atha pui emo nuwa la chau sela ti chuanin nang I gold ani kha a gold atlem beringa plus 20 penga a gold ron pungang chumi nuwa nang I gold lo tlem le beranga plus 20 idong vele thunga so a gold ron le pelanga ani kha 20 gold ape vele thunga ti khan gold kha inin peton don ani he item manghian in lak ro ero chuan level 1 a in tang thlon thakang minute khat le chan ve chung vel chu wang chuanin ka kha a hlok lo ani chumo he item hi kan lak thiam anga ya double tank ani emo fighter pon he item hi kan lak don chuan arwala lak lo tur pathum pon la don ni arwala lak lo reng tur ni top mai ni pakhatina lama sanga dota pakhatina la velenga anu pakhatina la vele chawang arwala kan lak chong kan gold da inang chho vekanga tu man engma item a train kan benefit lo vek don ani chumi wang chon he thil hi kan lak pon film khura tha an he hi a level 2 na nia level 2 na hianin I movement speed hi 25 a petela tank tan chon tha em a gang nan te kan kal zunga hemi hi chu leida ni lem lo chon
up du kher suang u atang kai lem lo he ai chon hemi chin kan lak to chuan emo hemi kan lak to chuan hemi kan lak zo hen buta lut nga dila first core item a lut leila chumi hnuwa heila chau taila chumi hnuwa third core item a te lut le taila chutiang chon build taila a fu zok ani nangman sufficient taka gold i hmu thein zok nan athan chu earlier chuan kan geng tho kan geng rualin late game angin taret te la chiat na sat lo wangin kal thuilu tu kalangai lo wangin hei hi chuan movement speed a pek che wangin hemi chau po hen ila in manage theilu tu kani 15 movement speed hian chumi wang chuan hemi zo hen boot te la first core build ti langa tanki man chuan dota heite hian up le chau la chuan adot nuwa third item core langa fourth item ila lenga chumi nuwa I in la late chuan chuan heite hilala mo heite engmo ber khala la nangma boost tu chumi nuwa final item chu la le chau ta la voile khata hemi up chuan I manama mo lutuk angchi engeni Hylos ang ti te Franco ang ti te man khan I ho ngai don ani hi level 3 up ngal chon chan chu hemia hen gold ti mang na salu tuka teng chuan gold kan nei tle kan nei muang sia chumia wang chuan kill te kan lawak ngai si lova chumia wang chuan gold sufficient takai man theinan hemi hi la item pani build la heila le la pakhat build bel le la chumi hnu ate chan heit la chau ta la tiang chuan in achan chu late game a chuan kan lo in team fight jing to a ESC small don ESC small awangin he item ringot po hian extra gold a pedon che a chu wang chuan gold in ei zung don awangin hei chu all some te in late ai build thei don awangin earlier har sat taka build kha awi om chu wang chuan earlier khan build full ngal pup du kher su khami te kha heng pathum bi ka video ron siam thei chu ni ta sela zona om le comment akan soi mai anga chin viewer ten min lo share saksha mula ama mo ten lo om ve theya khel thar te ka ve em a tin a khel to sa te pon item kan lo hriat chian zok nan kha karon soi fia thei chun chu ni se zona om tak le kan in zot mai anga tin whatsapp group te po kan siam ve khanga te po khana zo theya om lo te kan ama kan om du ni kha chuanin comment lama te poron soi tamai ila apoi lawang chu te chu khami big chungchanga ka item chungchanga ka video chune ro se kalom lu to ke